jedna od vaših najdivnijih pjesama koja ima najljepši uvod meni je Opet si plakala. Je li to pjesma koja je napisana ženi? Koji je bio povod te pjesme? Jedan divan uvod i prekrasna pjesma. Pa ja se uvijek pitam zašto se žene rasplaću ovak bez veze. Iz razloga koji nama naravno nije poznat. Samo se od sebe rasplaću, evo. Odjedanput suze, ne znam zašto, valjda one znaju. I tako jednom zgodom se evo dogodilo tak par suza kod moje supruge i ja sam napisao Opet si plakala i napisao sam melodiju i dao sam temu i naziv temu i onda je Ivica Krajić uzeo tu melodiju i ja sam mu rekao o čem se po prilici radi, on je odmah složio tekst. Opet si plakala, po očima ti znam. I opet izgubljen jedan dan. Opet si plakala, o glasu čujem tvoj. Pitam se, što to nosiš ti u srcu tvome. Dok ležiš tu na ramenu mome, poput zvijezde sjaj, suza na licu tvom. Opet si plakala, kroz suze šapćem sram. I ne znam što da radim, što još da ti dam. Ajde, Valja! Da, kako? Ja sam tu pjesmu napisao misleći na Dean Martina, u stvari. To je ovako u tom stilu. To je njegov ovaj. I po uvodu. I trebala se zvati You'll Never Cry Again. To da je on to snimio, to bi, ja mislim, bio svjetski hit. Ja bi danas bio milijarder ili tako nešto. Ma dobro ovak. Ma joj. Ma kakvi novci. Ma i bolje ovak. Novci hvale čovjeka. Kaj nam pak more? Ja sam dobro rekao. Kaj nam tak more, tak je. Dobro. Dok ležiš tu na ramenu mome, poput zvijezde sjaj, suza na licu tvom. Opet si plakala, ne skrivaj suze te, možda jednog dana nađeš odgovor i sama da sam tebi dao sve. Ajde, ezio, brate, ezio.